لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لي مسلمانا وعزي معك وعن بدن جي إنسان إيهان نمي ناكي ونمي خدا جي مقصرة وعزا يعني بيني مساجك خدا تعالى ندشنا جي إنسان إيهان نمي ناكي قصدا منا إنسانا بالترسين قصدا ما إنسانا هشار بكن معناه بيان خجري قيامته راح حاضر بكن. قال لي مسلمانا خذ تعالى ندو قرآن عظيم ضاد بي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وآية وقت جبريل دا خست سرح بمن محمد عليه الصلاة والسلام بيغمبر قيا عليه الصلاة والسلام قيا محمد عليه الصلاة والسلام بيترنج أمتي تنورا وبي مالي دنيك ابنه بدنيك ابنه ونمي خدردنا نمي ناكل هاجا نمي تنا بنيم مسلمانا إيمانا دبي بخذي بيغمبرتنا نمي خد ناكل. سبحان الله بيغمبر قيا قج أمتي مبن ونمي ناكل قال يا محمد عليه الصلاة والسلام جو أمتي تنا ونمي جي ناكل. چه جزاء إنسان نمي ناكل فسوف يلقون غيا إنمي خدرده هاجي تنبه وده نكشنه من يقول خده قوتي نكه فسوف يلقون غيا. غي شيء ابن مسعود بي غي فيدك جهنميده فيدك جهنميده كورة جرمة بشواته جي إنساني وإيهاني نمي ناكه قال لي مسلمان تيده وعذابا خدا تعالى دبيجي وحديثي بيغمبر هم دبيجنا سبي خاطر إنسان هشار بوي خجري قيامته را حاضر كي قال لي مسلمانا أم بفكر خدا تعالى دو قرآن عظيم دبي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل جوي إنسان أوي نمي خد آخرينه نمي خج وقته درد خير نمي نيفرو داره بعد عصر دو عصر دكه ای عصر داره دو مغرب دكه ای مغرب داره دو یاسیان دكه ای سبه رو بلند به هنگا دكه. ویل جوا انسانان را و بس زمانی وقتی بسر خستنه لیای نمی ناکه که عذابی خوشتونی بگل لی مسلمانا. خیلی تعالی ما بکش اهلی نمی اوی اهل ایهانی گوهاجا نمی خواهی قدر و قیمتک ددی که گل لی مسلمانا. دايتك دنيا خذ تعالى بيجي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يدونا مكة خذ تعالى بيجي عبادته وطاعته مرة نكه برا مالی دنیا گشکی خبه و دلی ودا بوش لغک هبه که ما یکدوم تیدا هیا اما ری قیامته و کور حشر بکنه و بیجه یا ربی تچرا ازی جوابم و بقد آیاتی من ندین قد ما تنفکری دنیا دا انو ما دنیا بوش خلق بو که خوجاک و ملاک وعزک ترى نگوتن انو نمی بکا خوش خدا تعالی را داخه که کسی تهشار نکری هشار كرم ما دام انت هشار كرم انت نبيس قويتاو انت نبيس جاوتاو انت بي عبرات ناقرتن هيرو عمتا كور حشر كنا في قيامتك قال لي مسلمانا. بيغمبر عليه الصلاة والسلام دبيجي كي هاجا نمي خوات النبي لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. هاجا نمي خوات النبي نمي خوات درده كسي مخلاص كيتنا جنيت استي خذ تعالى قال لي مسلمانا ناخذ تعالى نورا كديكي ونخلص هنا وري قيامته يا انمينك وهاجت النبي بقارون ري بفرعون ري بهامان ري ويهانا قو خذ عين كار ذكري هاجا خذت النبون او انسان يقول نمينك كانه خذ تعالى اعتراف ناكي بايمان نايني خوش خذ را قلت دانخل فيتني نويتنا تسر آري جهنمه خدا خيه قال لي مسلمانا
تیزانی و چه گوته آری جهنم دی چه جزای وی انسانی گو او نمی خود درده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا آیت که بی خود تعالی بجه و یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا يستطيعون. لی قیامت خود تعالی نورکه تعدی عرصات انسانی مومن که خودت خیر نوفا نور خود تعالی نه انسانی گو نمینه که خود داخل اولا سر پشته تخلع ایرد بن یو خال دنیای تا نخصم که خود نداخله و خال دنیای تا نخصم که خود نداخله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وانده بیشه قلعه مسلمان آیتا کدن خود تعالی بیشه یا ایها الذین آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر الله. ایام ایمان بخوده پیغمبر آنی با آخرت آنین برمالی و زاری و در عبادت نخه در دنیای دا مکفن سبی خاطر دنیای آخرت خود دردی سبی خاطر دنیای نمی خوش خود خورا بترکنی سبی خاطر دنیای چند قرش دنیای گو که هری در نمی خود دردی اینان دردی روجان دردی عبادت دردی نمی خوابك و طاعت خوابك و ایشه خوی دنیا بکه کار خوش بکه برات حد دنیای کسبی بی خب بس دنیا دا مگره آخرت خوش در مده گله مسلمانان. پیغمبر علیه الصلاة والسلام قد خود تعالی واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عبادت ربی خرابك حتى مرنه نبست مناسبات من گله مسلمانان ده اینان دا او در روجان دا او در عیدان دا نا انسان که دم نمی خواب که حاجی هبه قومك. پیغمبر علیه الصلاة والسلام که شفاعتش ورا بکری قیامته دنیا جبریل ورا دای پیش خود به ایره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا جبریل وراش امتی منن تکلاد بیواناد یا محمد علیه الصلاة والسلام تنزانی فای پیتر را چکر و ملتی نمی خودر دان هاجه نمی تنبون با آخرت خدا نگرتن به دنیای خدا گرتن عبادت خدا تعالی دردان و نخم آخوا قال لي مسلمان خدا تعالی مجموعن نکه ما بکش اهل ایهان نمی ایهان خدا تعالی خدا خن ویدنه قل ویدنه جی پیش جنت خدا تعالی محروم نبن.